ngasi nuida waram phongkiba tongan tongan ba manipuri sifong singdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada street vendor sing o khongna kaptuna IMC gi office ta protest tokre lengang na piwa potpham da phamlaba su khutlingba ima kharana san iroi phubugum phuraga tanthora ko yaningde aikhogi potpham pibiu street vendor sing street vendor gi phamlibising makhoibu tathi tawoina tawbire makhogi potpham pibiu haiduna o khong kaptuna ngasi Impal Municipal Corporation IMC gi office ta thomjinduna protest tokre khongjang adru saruk yakibu khoirambal kaithel street vendor union gi president laitonjam ambedan hai kaithel asida aikhogi potpham phangdre aikhoidi leita laira sara tanjar gi isai su thaksabani khutling mani amadi masan power paibu khutling ima kharana potpham asi kansilaga leire aikhoina sangluba matamda aikhoigi hak matpikhre aikhoibu san iroi phubugum phuba kaw tawba yaningde aikhoina sangluba matamda aikhoigi potpham khatnafam kangjebung oiduna leire mana masing yonpham oidre aduna awaba tarab street vendor sing lenga na amuktang miyeng sangbiu aikhoigi hak matpiganu aikhoibu nungsibiu awaba mataraba leita laira sing lenga na miyeng sangbiu mohot minister na aikhoibu potpham phamani biu aikhoi waba na kham thengle aikhoigi hak matpiganu asuma warep amatadi pubira u haiki Korambal Kaithel Street Vendor Welfare Union gi Assistant Secretary na hai kumza English ngani ga kunga mathoida mafam masida aikhoida hairamdana kanagumba amatana allotment order pitaba haiba court ki order hungaunaraga mahut IMC amadi lenga siyauna court ki order indana order am thokre adubu tholiba court ki order adu yai maramdi street vendor gi watho asi lution mangamdana matam sangna lakle adubu khangaudana tholakliba order si samata marfudi lution gadra haibadu khantharaga lenga ki order taran oi adubu thokliba order si phaw indana mioi amakhakna phamlaga khutlingba imai bel sing geng khutpu mi phu ngamba amadi mahut IMC gi authority leibangamba mioi sing aduna yarek silaga mafam sing asi occupy toksinduna leire haki lenga na thokiba order di ayuk pung 6 tagi numijungba pung baro phawba ama duga nungthil pung amadagi numidang pung 8 phawbani matam asida aikhoina sangnuba matamda sa ngawgumna phurakpadagi asu apan yauduna police ta case mayam ama lokhat pidana leidi order sigi matungina ayuk pung 6 tagi numijungba pung baro phawba makhoina kansilaga phamlagani nungthil pung amadagi numidang pung 8 phawbade aikhoibu phamba yahanbiu aikhoina ngasi IMC da sangsilakliba hairiba matam asida kaithel phaman binaba sangsilakani kariguma tawbiroi hairagana IMC gi sumang sida sidriba phawba pot jon ba haibu wafam lenglaru haiki aikhoi hat kera tup kera phugera isa thakpa ngamdre sibiga samanare mafam sida aikoi sirasu sijaragi malemda manipur gi khoirambal kaithel nupi khaktagi kaithel haiduna maming salibani kaithel asi malemda maming sega khaina satuna lairiba sida kaithel asibu selna leiba yawa namthak toba khutlingba kharagi ima singda aikhoigi ima kaithel sinabigano aikhoigi potpham pibiu haina sumangna appeal tarakli Makasa tarak poina to papaw mana STDCM gi khongjang Minister Biswajit kida thomjin mada una pa pangla khidre lengak loi amadi miyamna support awe hengalakpana demand se soidana mai pakani khali maitai ST list salhanana ba lengana center recommendation thabiyu haiba demand tawraduna wakat mi phamna singwa phamlaba matung haukiba October 13 da lawkiba warep ki matungina MLA minister singda makhoi goeba wakhalon khangdokpa madi ST gi matangna memorandum pisinbagi khongjang changsinduna lakli masigi makha tarakpo oina STDCM gi amadi lupsingna minister Biswajit ki yumna thamjingkhre ngasi minister gi yumna thomjin madura saruk yakhiba coordinating body of scheduled tribe demand committee da yawba lupsing adudi KKL SKL Wama Kimax Amesgo Ukal Wasedev Ems Desams YKAAL amadi tipasni Minister gida sangsin ki ba dure Minister Biswajit lenga ki weba aruba CM yawo meeting ama lei haidan unaba phanglakide Minister ga paw phawnarba matung hayeng ayuk pung 10 da Minister ga unaduna memorandum pisin ga dawri ST khongjang asigi matangna pawmising hangbuwang gi pakum piraduna STDCM gi General Secretary K Bogendra Janhai khongjang asi mai pakani khali Minister sing makoi gi chamber da salaga unaba matamda summi haina tapirei Cabinet Minister Taragani thui lebegi manungda ngasi Minister Biswajit kida sanglakliba sina taruk subani adubo lebak thibidi ngasi Minister unaba phangkidaba sini hayeng mahaka unaba sida aikhoigi issue si soidana support tawbirakhani khali issue si Minister amadi miyamna support tawba hengalakliba nina maram oiduna soidana mai pakani khali haikhenasu pausna makhatana phongdorakli
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯎꯁꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯤꯠ 2022ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ACꯒꯤ MLA ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯎꯁꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯅꯣꯃꯤꯇꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯠ ꯁꯂꯥꯝ IASꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯥꯎ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯥꯎ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯎ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁ ꯃꯥꯎꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯍꯤꯌꯥꯡꯒꯩ ꯃꯥꯎ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯕꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯥꯎꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯎꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯎ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯁꯨ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ TAN Hills Horticulture and Soil Conservationꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ TB ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯐ 14 TB ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ TB ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 13ꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯩꯖꯪꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ CMO ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯪꯈꯣꯂꯨꯟ ꯇꯧꯊꯥꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯦꯁꯤꯁ ꯑꯍꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯝ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ SDH ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ TB ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ TB ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ TB ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯅꯧꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯔꯤꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ AISGEC Manipur State Committee All India State Governments Employees Confederations AISGEC nasu national amasung international thakta affiliate tawduna sei kun hena Manipur da thabak toraklaba employee amadi oza kanglupna handak November 7 amasung 10 da Delhi da phamgadoriba malem gi leba kun hena saruk yagadoriba employee and trade international gi mifam na Manipur da gisu mihut amasaruk yanaba invite torakpadigi AISGEC Manipur State Committee gi atuba mifam phamdana mihut saruk yanaba khanikre haina AISGEC gi secretary Girani na thadurokpa sirol amana fundurakli sirol asin hai mifam aduna international mifam asita Manipur gumba India gi remote oiba mafamda lairiba state asigi employees amadi trade kayada workers oiriba Suriname liba miyam gi grievances thamluba yanaba wapum khanaki leba sida new liberals economic reforms tharakmana public sector da thabak toriba government employees amadi trade workers awaba phibam da putharakli
employees amadi workers sing pifam thokpagi ainayana piramlaba hak kaya matpagi thabak satharakli employees sing retire toraba tungna phangjagadaba benefit sing matpagi thabak satharakli new pension scheme san halaktuna employees singi masagi kusumandigi senfam kaktuna thamjendrabadi pension ki benefit pidaba horakli Supreme Court na verdict piraba phawa state government sing pensioner singi hatmat piri Manipur sa thawong si sapsana satharakli masisu government masana create tawni adubo unorganized workers sing piba remuneration amadi pifam thokpa incentive sing pidri Mifam asida saruk yarunaba Manipur State Committee AISGEC gi State President M. Joy Kumar bu India represent tawda saruk yarunaba yenaba laitana khanki hadi Atopa paomana sakpi karongdagi Thorsam village phawgi lambi apiba matamgi manungna semba loisilu village sip PMGSY scheme gi makhada Sandel district ki sakpi karongdagi Thorsam village phawgi lambi semgi thabasi apiba matamgi manungda quality yauna thabak solution biu haina Thorsam village ki sipna lenga ki puning singsilakli hiramisi gi matangna khulgi sip RL Moelna haikibada sakpi karongdagi Thorsam village phawgi kilometer 13 rom sangba lambi si PMGSY scheme gi makhada part ani thona khaidolaga sukhi ahanba part asisu quality wat pana maram oraga koilas thaba loikiba mafam kyada kaiba hore loinana anisuba part oiriba khul yaugadaba kilometer nipalong watlingai digi hauriba lambi semgi thaba asisu kumja english ngani ga kunga matogi February fawda loigani hairam labasu department gi officials na COVID-19 maram oiduna kumja english ngani ga kunga humdogi March fawba sangdokle haina nauna khangalakle adubu department hairiba matam asisu haujuk thabak suriba mong asinadi loigani haibigi thajaba leiti maram asina kulasigi khunja singna lambi phattabana maram oiraga thengnariba awaba sigi yenglaga mari lenaba contractor amadi sub contractor singda handaki winter session asida lambi asi quality leina semba lotion biu maram asina lambi asi athubu matamna semba haudrabadi lenga ki makok thongbu singda wakat pegi mathakta khongjang kyasu sangsilaga naiki Tentangna atopa paomana I Granthalaya 4.0 ends autonomous amadi networking of libraries haibi hiram da satharakiba workshop lotion kre Manipur University Department of Library and Information Science na Manipur Legislative Assembly Secretariat amadi National Informative Center ga punak samnaduna I Granthalaya 4.0 ends autonomous networking of Libraries haibi hiram na hokibo October gi sachat kuntraga mathuidigi hauduna namit humni subna satharakiba workshop solution megi tharam ngasi MU gi Library and Information Science Department ICT lab ta pangthokre haina MU gi Library and Information and Science Department gi head in charge Dr. K Sangita na thadorokpa sirolama na phungdurakli amaromdana World Mental Health Day pangthokre District Mental Health Program District Health Society Thawal na sinduna pangthokiba program adu Chief Medical Officer Thawal Dr. Y Nokul amadi District Program Manager CS Basantana Chief Guest amadi President oina saruyaki ngasigi thoram adu District Mental Health Program gi Psychiatric Social Worker M Chandra Kumar amadi S Somanandana Resource Person oiduna mental health ki matangna sugaina miyamna khanki Dr. Y Nokul na phungthokibada pokning wakal nungairakthapa matamda imung manung support darkale nungsina loina bibamadi wa tabiba yamna mag darkale pokning haksang phana leina magidama community gi support su darkale nganna layeng liba makhai hena phai aduna district hospital Thobal gi room number 44 da OPT award lakpiduna expert singa tanabiyu Thoksom bengi gi praja 70 rom sarugyaduna pangthokiba program aduda abagi makhade health IDU saki loinana NCD amadi CMHA gi health checkup su toki loinana makhatana mental health ki awareness Thobal amadi Lilong block to pangthoki gani haideni su pausna makhatana palakli amaromdana special and residential scam haudokre Seri Gauragovinda Girls College ki National Service Scheme Unit NSSU gi special and residential scam 2022 haudokre haina MSU gi program officer Dr. M Sumatina Thadorokpa Sirolaman Haidi Sirolasin Hai Thoramasida Manipur University ki National Service Scheme gi coordinator Dr. Maibam Nodia San Athuba Mithung Noiki amasum mahakna phungdokibada hauziki mairui sing asobo thaudang singbu singthaki amasum volunteer singna awonba khunai ama purakpada asobo thaudang lei haina phungdoki hairiba thoram pareng asigi saruga mo oina college ki akhoibada sit sengba uwa thaba drain singdokpa public pond sengba adopted village oiriba
खुराई लमलों कैथेल सिट सेंबगी थौरम सिंगसु पांगथोखी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग असिदगी हौरगा था सिगी निपान फावबो नुमित तारेनि सुमना चथगनि हाइनसु यूनिट सिगी प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर एम सुमति ने थदरक सिरोल सिनसु फोंदोरकली अमरोमदना अतोपा पावमना मोरेद नुमित निनी चथरखिबा सबांकुट फेस्टिवल लुसिंख्रे कोकी फुरुम खुंदाबा मणिपुर की मफम सिंगदा सबांकुट की कुमई पांगथोकनबगुम कुमई पांगथोकतुना कुमई ngarang लोइसिनबगी थौरमदा चीफ गेस्ट ओइना TN हिल्स मिनिस्टर लेटपा हॉकिप फंक्शनल्स प्रेसिडेंट्स ओइना दिंगांगलुंगांगमई चेयरमैन हिल एरिया कमिटी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना कारोंग एसी की MLA कुमोसा तमेंगलोंग एसी की MLA जंगहेमलुंग पामय अमदी वांगो एसी की MLA लोकेन होइखि थौरम मदुर कुट कमिटी की चेयरमैन विक्टर लिमतांग मंगासुबी AR की कमांडिंग ऑफिसर राजा इसरेल मोरे टाउन कमिटी की कन्वीनर सिनैबा हॉकिप अमदी तोंगान तोंगान गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग अमदी मोरे द लेबा CSO सिंग लुसिंग सिंग सरगाखि कुट कुमैग मरी लेना थौरम असिदा कुकी फुरुकी नाट की कल्चरल्स डांस म्यूजिकल इंटरटेनमेंट्स अमदी मिस्टर अमदी मिस कुट कॉन्टेस्ट अथु एहन संगदमनबन सिंग थौरम क्या पांगथोखि थौरम की मनुंगसना मिनिस्टर लेटपा हॉकिपना लमदम असिदा पुन खुंदा मिनरिब फुरुक कुदिंगमकी मफमदा कुट कुमैसिना नुंसी चानब पुरप ओइरसनु हाइनसु येप पाउजल पिखि मागन मखा ताना फोंदोखिबदा बॉर्डर टाउन ऑफ मोरेगी चोक थौरम की थबक थौरम सिंग लाकपदा कंगलु फुरुप नायदना सब मानब मियेंगदि येंगदुना थबक तो ओंथोकनि हाइनसु मियामना फोंदोखि हाइदि अतोपा पावमनमु CC हायर सेकेंडरी स्कूल एलुमनी एसोसिएशन हराउतेमना फोंदोरकली सुसामपुर हायर सेकेंडरी स्कूल एलुमनी एसोसिएशन 2002 ना बेस असिगी मरु संग महैरु एम ओइखिबा एस भरत भूषण शर्मना कोलोनेल्स प्रमोशन फंगबदा हराउतेम फोंदोरकली लेफ्टिनेंट्स कोलोनेल्स भरत भूषण शर्मा लेखिदरबा एस बसुमनी शर्मा मसुम एस राजा प्यारी की मसानुपानी मा ब्रह्मपुर नहाबम प्रीतम युम लेरक्तगिनी भरत भूषण CC हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास 10 पास तौरब मतुंग लोयोला कॉलेज सेनाइद मखादब मैतमखी IMA देहरादून की कमीशन फंगलब मतुंगदा जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जून 2000 तारेता जोइन तोखी मा कैंपनी कमांडर मसुम GSO 1 ऑप्स ओइना थौपुरमी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन 2019 to 2020 दा एटेंड तौरुरे मा की टॉप सर्विस की दम इंग्लिश सिंगनी तरागनी पांदा श्री भूषण शर्मा चीफ ऑफ द आर्मी रिकमेंडेशंस कार्ड पीदन इकाय खुमनखरे एस मेधावती का लुहोंगदुर माकी मसानुपा अमामस मसानुपी अमा लेरे लमदम असिदगी भूषण शर्मा गुंबा ना क्या थोलक्तुना इमा लेबाकी सेवा तब ओइरसनो भूषण शर्मा की मफमदसु इलुमली एसोसिएशन असिना हराउतामना फोंदोकप लोइनना माकना तौरुब खुदिमक माइपाप ओइरसनो हाइनसु फोंदोरकली मखा चथरकप ओइना कंगलेपाकी मैरा न्यूज़ तोप मरुइबा पाउखरना मोइरांग खुनौद सेमगलिबा संगाई फेस्टिवल पांगथोकपम इथनिक कल्चरल हेरिटेज पार्क चीफ मिनिस्टर एन बेरेना येंसिंख्रे COVID-19 मरम ओइदुना सही अनि पांगथोकलुद्रबा मणिपुर की ख्वाइदगी सावु कुमै अमा ओइरिबा संगाई फेस्टिवल हंदक सही ओइना पांगथोकफम ओइगदोरिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगा केंद्र की मनुंगसना मोइरांग खुनौद सेमगलिबा इथनिक कल्चरल हेरिटेज पार्क की हौजिक सेंगबा सगलिबा सिंगी फिबम ngasi चीफ मिनिस्टर एन बेरेना हाक्थेंगना येंसिंख्रे येंसिन खोंगसद अदुगा मरी लेदना चीफ मिनिस्टर एन बेरेना फोंदोरखिबदि मपानदगी लाकपा टूरिस्ट मणिपुर की स्कट सलगम हौसागी फजबा मफमसिंग ngasi येंगनिंगे मसुम खंगनी थांगा केंद्र की MLA रविंद्र अमदी मोइरांग केंद्र की MLA शांति तानरगा मोइरांग खुनौद सेमगलिबा इथनिक कल्चरल हेरिटेज पार्क असि एप्रोप्रिएट ओइरे खनदुना संगाई फेस्टिवल नंगनबा सेमगत सगनबा होनबनी मफम असिदा सेमगत सगतपगी थबक तौबदा मपुंग फाना मतेंग पीरिबा लमदम असिगे प्रजा सिंगसु थगली कोकता की प्रजा सिंगसु लंबी पाकथोकपा मतमदा चावना मतेंग पांगलिबसि थगनिगाइनी मफम असि संगाई फेस्टिवल नंगनबा अरैबा सोर्स सिजनदुना परमानेंट ओइना सेंगबतकनी लाक्लिबा नवेंबर 10 फावगी मनुंगदा अवोनबा मदि प्रजा सिंगना उबा फंगलगनी लंबी कोइलास थाबसु हौरे संगाई फेस्टिवल पांगथोकदबा नवेंबर 19 फावगी ममांगदा मपुंग फाना लोइसिनबा ngamgani khale aiki चीफ मिनिस्टर येंगसिन खोंगसद अदुदा राज्य सभा की MP निंगथौ लैसेम सनाजावबा कैबिनेट पीडी की मिनिस्टर एल सुशिंद्रो माइते मोइरांग केंद्र की MLA संति थांगा केंद्र की MLA रविंद्रो सिंह यावना मरी लेना ऑफिशियल सिंह सरगाखी येंगसिन खोंगसद अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर मखातना फोंदोखिबदि हंदक संगाई फेस्टिवल हौदोकपगी थौरमसी भारत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सोदन हौदोकदबा मफम ओइबना थौरम पांगथोकपम ओइगदोरिबा मफम अदुदि सिक्योरिटी रीजन येंगलगा इम्फाल गी हप्ता खंगजैबुंग ओइगदरा हाइबदुदि मफम मतमगी मतुंगिना लेपकने आखि
Chef Minister Sangai Festival Mapungoina Pangtokpam Oiriba Moirang Khunaugi Ethnic Culturals Heritage Park Singba Sagalibadu Yengsilaba Matunda Moirang Satuna Moirang Kunjungmam Lekai Hemam Lekai Moirang Tim Lekai Singba Graf Village Ki Fisabi Sing the Chef Minister Harau Tam Opagaluina Makoina Iong the Sazaba Chef Minister Kutol Tamki Masigi Matuna Chef Minister Moirang the Indian National Army INA headquarter ki hausi oiriba phiba mingsin ki INA mapung phana semgana ba hona bada moirangi akoi bida leidiba praja miyamna lokiba mapung phawa thodang basu Chef Minister na thagat pa phungdokhi loinana moirang kaithil leidiba INA Martyrs Memorials Hall asisu sido olaga matam sunaba anaba hall ama semgalagani hainasu miyamna thajaba pikhi masigi matungda Sendra Tourist Home amadi takmu pat ki phibam Chef Minister ne yengsinki Chef Minister na phongdokhibada Housing Fishery Department ki makhada lairiba takmu pat asi Planning Department ki makhada thamnaba thorang toraga nekhi loinana Sendra Tourist Home ki phibam yengsinbaga loinana Loktak Development Authority LDA na Loktak Pat kananaba loinana Loktak Pat ki core zone manungda ain kaina sajiliba yum kai sing handak mapung phana lakthokiba phibam singsu yengsinki hadi amaromdana nauna IAS officer oirakraba singbu Chef Minister na harau temna okre nauna IAS officer oirakraba Manipuri masa nupa ama nupi ama aduga company commander oina hauju na Manipur gi mapana thabak tawdun leidiba Manipuri masa ahong asi Manipur gi Chef Minister N Berena CM secretary ta harau temna okre CM na harau temna okraba nauna IAS officer phangkraba Manipuri masa ani aduna aduga company commander oikraba Manipuri masa adudi Thaudam IAS 2021 Base Assistant Commissioner Barpeta Assam Waikhom Naidia Devi IAS 2021 Base Deputy Director Education Government of NCT Delhi Amadi Major Luangba Company Commander Housing na Leha Ladakh ta posting ta adon laiba mi ahum sini hairiba na oiriba Manipuri masau masibu ngasi Manipur gi Chef Minister na lengyan pi yan bidun harau tam oktuna makoibu yepa mongol pikhi loinana tung koina mareba india gi tamakta phidam ningai oina mathau masak khangba officer amam oina basu Chef Minister na paukta kyasu pikheri amaromdana lupa lakh kuntraga mapalongi number 4 ni singnaba potlam sing Imphal West District Police na phagat pangamle Imphal West District ASP KS Haysi bakan dagi miyeng makhada Imphal West District Police ki team na akaknaba pawma phangmadagi tracking checking sathabada international market lupa lakh kuntraga mapalong ki belu oigadaba number 4 ni singnaba potlam sing phagat pangamle hairi Imphal West Police tagi phangba pawgi matung inadi ngarang nungthil pung ahum makhairom taba matamda mayang Imphal Bengal gi area da tracking checking sathabada registration number yaudaba amuba masugi dayomada tongduna lakpa lelong haurebi sabu makhongdagi Nasir Khan ki masanupa Amir Khan se kungatre asi khamduna sektawura sapon cap taraga mangara lotuna purakpa gram samaga marthu mangarum oigedaba heroine number 4 ni singnaba posak adu phagat pangam khibani hari Miyai isidagi phagalaba heroine number 4 ni singnaba polam sing adu natana mobile phone amasu recover tokhi Miyai isidagi phagalaba polam sing adu ko loinana miyai adu mayang Imphal police ta kushina khare hari amaramdana Moneywood club ki mekedigi amjuda lale haijarakre Hanak the Philippines ta pangthokiba taramari suba Mr International da fast runners up ki mapham kankiba Lukanda Khetrimayumbu Moneywood Club na Imphal International Airport nga seyuk taran opagi thoronga iroinana Moneywood Club ki thomi amana pawmi singbu hantana yengba madi mingcha thibiya bu wafam sing phongdokibadu All Manipur Working Journalists Unions amjuna hakshina lawi haina amjugi General Secretary Case Nawbana Press Talk Sirolaman haidi Siolasin hai Aduminamak Moneywood ki mekhairigi Vice President R.K. Amarjan amadi General Secretary Z Boni Sharmana Lusing Club Asiki Mute Kangbu Amana Manipur Press Captain Sinung to Laktun Haktingana Amzugi President Wang Kemsa Shamzayamadi Standing Committee the Aibisirol Amagaloinana Talk Ribat Haudo to Lan Kre Haizabiki Matakta Haribat Homieduki Matakta Disciplinary Action Locally Hanesu Pondo Pagaloinana Apology to Wigi Aibisirol Kusinaki Maramaduna Moneywood ki thabak thoram singgi mari dainaba paw hanagum phong bahaina union na wore blow hanesu khanglakli
अमरोमदना मालोमदा एआरना कापतुना हाटख्रबा मियोय तराकी मफमना हाइकले खतमख्रे कुमजा इंग्लिसिंग अनिगी नवेंबर अनिद इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना तिदिम लंबी परिंगदा लेबा मालोम बस वेटिंग शेड बस गाइदुना लेजबा मिसम तरा असम राइफल्स की कंबो मना फेक इनकाउंटर नुमैना कापतुना हाटकिबा थौदोदुरा लैखिद्रबसिंगी निंगसिंग खुबमदा ngasi laikidrabasingi imung manungna haikale kat tambaga loinana awaba phongdokre ngasi laikidraba miyoi taragi imung manungi miyoi sing laktuna ningsing khubam masida haikale kat tamduna awaba phongdokhi ningsing biyai AR gi kangbu mana fake encounter da numaina kaptuna hatkrabasing adudi L Sanadevi Seihumpu lepham kabowaksing ji Bapu Sharma Sayangkai lepham Larenjam O Sanayam Singa Sayangkai lepham Nambol Norem Ke Bijoy Singa Say Kuntraga Manga lepham Lema Pokpam E Ragomani Singa Say Kuntraga Mari lepham Nambol Norem Amadi Malom Digi is Robinson Singa Say Kungatred Case Hays Inausa Singa Say Kungahumdoi T Santi Kumar Singa Say Taraga Mapan S Prakash Singa Say Taraga Nipan MDS Chandramani Singa Say Taraga Treni Ningsing Buyabada Miyoi Tara CAR Gi Kangbu Aduna fake encounter minung shikhangna hatkiba asupam yara sibu yamna kana yaningdba phongdoktuna irom sanu Sharmila Devi na namit adugi nungan November 2 dagi hauna Manipur dagi Armed Forces Special Power Act 1958 lagthu haibada bi tawduna sidriba phawa sarai henbagi khongjang sangsin khibane hadi loisilak poina kangla pawdi atin ma pawng khotang memna thamjaram ge hayeng ahing Nongyai dagi economic blockade koukhre all Manipur tribals developments grievances forum na MGNR EJS amadi MC Hill District ki kusuman pitok tabagi mayokta hayeng ahing Nongyai dagi National Highway Impal Dimapur lambi amadi Impal Jiri lambi the economic blockade chatharagan haina Chairmen and Secretaries Association Tamenglong Headquarter Makiyu Zairang Gangway amadi Village Authority Chairman Council Tamenglong District Manipur gi President Athanbao Pamaina punasahi tawdun thadrokpa sirolamana khangalakli blockade asi outstanding due 2019-2022 asi thadoktriba phawba economic blockade asi chathagani haina sa phongdorakli haina su pawsna makhatarakli adu haujikoina di myam pawsi su matang ase lu sinjarage amasu myam puna anawbaptit ngamina si haina su channel sigi maike degi myang famna thamjari